megalayapost.news. Kiri orang ba bat kibadi kisnong ke umroi madan kilami ban pensai bai ba halor gajing keno orang ba snong bat kinong ilam snong ba kilara ya kani kamat show deputy commissioner gadi bhai halor ka serok folin na umyam sha malidor ka bakta ya ka tulong umbam umdi ka snong klem da pentip ni kenjo ketien shwa shaki bo nang ilam snong Habakren sikilap thai kubor ha ka sisa jan uba CL Mashari bad uba ti mar banyang kilami ban pensai pai ba ba gajinglet jongki chaka office deputy commissioner gari boy kamdei satya baki persha ya kani gajingwan ki kampun roi kataka folin henry kum kinong songснong gila le cho deputy commissioner ban ajing tho kadei namar gajing penya ya ka srok lingba ka tulong umbam umdi kipat ba nong songснong kan ksakta jur namar kum kinong songснong ko umroi madan kimdan tulong pat shawai lada shakta katika tulong ba kipat ba kibam gidi tang na katika tulong Nagaliang ba masyering loongru bahag jing sisya gat kum karukom ya kani gamal la dei bandra ha gador basnong bala judan gador basnong sisen sisnem bala debru ban pelong ya kani gador bar kot snem henry urang ba snong bat kinong ilam snong kimsim lapan pau satya halor kani kapang bat haba kipai ba pat klaiki ki keno penban bagi sule start ni klem burom ya kinong ilam snong kolong ke baumla ban pliang Nagaliang jong Basnong do Basnong kemudian dan bagi konteks komedi yang pensai halor dan kejulit jor dan panjang Basnong haka bede bat kesurok Furlin haka ba kan kata yang ketelum kaba Basnong umroy madan kaba ampadi kaba nakaliang kejongi kuak bantu ya kajungkeli kelomba habaki ong ba day mangi kinong snong kibayalam bakla ya upat ba regibut banbu pat ya kajungkeli ko ong ba manu bayalam bakla ya upat ba ngadu ka arfulai tarik unai November arja arfulai kilalit ujor sya deputy commissioner ha kabay day ban penken ria ya katai ka alignment Furlin kabanyad nakatulog untuk mata dia huru bahakasi tarik dong punai ar ahjar apply layo ya kajingko na UBC kabaulat ho saka NHDICL ba bakan simkya ban fit ya kadi kajing ya lenti jong Furlin nakatulong untuk mata Henry kabasmukya kalongba hadin sisnam duna kong upai ba nong song ngimtip ya kata kajinglet ujor kajongki sa UBC kajingkli kalong bakat kita kijinglet ujor jongki sa UBC kat kata kasisi kabapilayo pan pediang na UBC kabujuba kalor kajing ujor kajongki syanu pibo Pimyat ho sopat pa pimra ya ka hakador barsnong pimra hakador barsnong Henry pikeno penban ba kidon katu katni kibayalam bakla sopat pa Henry kom kinong song ni dasmukya ba kani kajingya jong ka Furlin kajing pentenria ya ka alignment na ka existing two lane selong bypass siya kita gijakalum ngikum kipat ba ngiyoi bakan kata sispa naka sispa kadon kajing pensai ru nakaliang kajongki ba katay ka jing penkenria ya katay ka Furlin nakatulong kanlong tangkum ba 10 meter lara 10 meter ngin penkela sakaput kanlong tangkum ba sispa 10 put Sispa sampu put kan jengai na kasurok katulong hapu kanung kata kahait hadin bakilap ti hadin baki excavator kin ti ya kakendau hadin baki vibrator kin penki ya kakendau ngiti kenabe baka kan sadu hakatai jaka ti nakalian kajongi ngibu ya kani kajingkeli hakmat dong kinong yalam snong bahaba piong ba kum kinong snong yalam bakla ngiklamwan ya kendo ya ki kum kinong yalam snong nakwa ban pensai hangni
kalong bakadi kri ka kamyap kamim bandu upat ba kri ka kamyap kamim kiri orang ba ibang kwa pan penpau kerteng kilai juya kendu nakapor sa kapor yung orang ba asnong ban ong bakatai ketelong kabaka asnong kabam kadi kam dei baniat kesurok ulin bakila na ay jingmutlu badan kam ban lum da kador bar asnong Henry kita baro kijing ay jingmut jeng kikato kat ni kiri orang ba ngamong babaro kila ay jingmut Henry kadi kakam kabakia kakam kaba kadi kakam yap kamim Henry lasngap man ya kata jing ut ya jing nam ya jing ai jing mut jong kiri orang ba bat mentapat ki ong ba ni kum kinong song snong ni klem mi lani ni klem let ban konsult bat ki we kaba arpa angta kwa ban pensai kalong ba ha ubnai jun lapelong ya ka dorbar kutsdem kadi garupam jong ka dorbar snong jong ki dorbar snong beran po umroi bat le sigi hakimi ki dorbar snong ru kijupulong ya ka dorbar kutsdem bat man balong ka dorbar kutsdem kiju ai ya ki report trekam ki baper kaba ka ei kaba ka executive committee kala trei baro sisnem henry kaba smokia kalong ba nakaliang jong irang ma snong secretary snong ka executive committee hibaro kawai hakabay day bat kani ka surok purlin ka alignment kabaniat na katay katalong kiklam wanra ha kata kador bar snong kutsnem menu ba yalang bakla ngisa hakalengo panda habangilalet banbu ya kajing ujor syau bisi giong penban bangi yalang bakla inga kwa batong nyepi tangkat ni nakaliang kajongi ni penpau ya kajing sungu yo pat ba nong song snong kilong kmi kilong pa ikon samla kibala sukhya ya kani rekam kibasim ya kajing kli pan sign ban soy ya laga kerteng kajong ki hangtu na kabenta pan penne pensa ya katai ketelong relate ban ujor bet tang na kabenta ban penne pensa ya katai ketelong ti ni kentu ya ki pat ba nong song snong ba himdei ban ting himdei ban du mensim henry ginyayeng rangba bet ba kani ketelong kaba kasnong kabam kadi kamdei bandu kabasukya susu kalong ba kini kirang ba asnong sketrisnong kiong ba lagayat na kasurok kabarim rubyang lagayat na kasurok kabatmay rubyang kay kata kajing ujor kamut iyo kata kajing ujor tang madayat na neng rubyang dayat na rubyang bat kabasung si kalong ba kata kajing jengay jong kata kajing penkenria ya kata ka alignment kalau tak kumasan ko mitar kumakiong maki hato san ko mitar kalabiang ban bakatay ga kan kita ngingiong balada ka jengay la kumno san spa mitar lani 1 kilometer kata long banyat katay ka alignment kabat kumay kay lada ka jengay kan long tangkumba 1 mitar ngiyoi bakatay katulong umjongi kansya tamay ini di ijing kerpan nakaliang kajonga kalong ba siya ka office jong deputy commissioner bahadir mengilawan bu untuk ya kajing ho ni kerpat ba unsubha ban shibkya ba banungkhen banung nyoben yangi kum dipat ba bahap ban bam ban di ya ka bat kumah sorkar kadon ya katu kajing angnut ban penne ya ketelong bam di ban penne ya ki khnau ki batap ni kwa bakatai ka bentang jong kaslong ka jongi ka bangi bam ngidi ondei ban penjot ban penplai ka namar kanlong kumalong sisir kanlong kajing tim yang upat ba ladang iraha ya kaspa ngindo no ya kajing im jongi susu kadon ru kajing pensai ba lagayat kani kasurok nasa tay sakhlaw kandon ka safety ngakwa pan ong ba hatu ya ka safety jong ba umpat hiju perhat hatu ki perhat na ya ka safety jong ba baladasan ko mitar kan jengay na kata kasurok
Furlin kay kabanjay ang tayo umbang di jonging ngingin di sa sunong hato lawhi kumta kumbalong menta katay ka kumala la juong barabor bakatay ka kaday ka kagaba ublay ulah kerku lagi ngim kwa bandu ya ka bat taninikin tin na kentu sa sisin yaki para nong song lada kadon kanu kejing penting kejing pensbit kejing pen du mensim na kaliang jong kiwi pat ki or ba kanong ba tin long kaway na benta kejing ha jo kalaway kung kiti kiti Belum di rumah bersedia di luar sosial media lah kan kalau sudah buat ini ke jisim ini mentah sudah menggunakan ini bisa aku pelajaran itu mas mak malam itu kami bang di ki kajilong dong ni beliau Mariaka kau batu anda lihat sawan buas untuk kau ambil ke apa korna dong untuk kau ya luar jauh kata Yusufia mengenai kau tadi aku siap untuk pakai kau ini teman kalau tengah lihat saya kau kami tenang ini nasional nak kena kalau mereka yang kata tolong kepada dan pintura Hindu dalam situ apa? Katung kini kiskim tali ke jingkin jangan begitu. Maskim kabobon di sini tolong muni. Ini supaya kan semua. Dia kata kesuruh beliau kata yang nak kita suruh bypass. Kami ini. Rem. Tetap ya dalam poin tengah bukan bypass patno. Sakit kira nak tolong dibobon betul. Ngam ba Isinam buir ya bambum lang na katiga tanap lo na manding itran pen tangi isinam aja tangi kita long ya hadu utamanya nang tangi je to kinsi kanwan kata kulian na katiga bela itu di lembak di dalam sunam dibagila pelat kubur yang sasan paulan yang hidup tengah nah surah matahari kalau komit sanpolan dan macam kata Berlin ngimtip kendon kan sepakot kajing jerong buka kita isan pun komita lada depti ya tak surah atau katakan nek utane kan hilang tapi kau mengini isi surah babon bakhalam dalam ini kata landslide ya mah tayo kalong punta lesi tei batang sanpun punta lesi ketika telung dengir ya wan hak lang apa surah ni subuh yang tak ada marandala jali kam da kalong le de stan lagi chatim yang ni te yo kalong ta ngin kwa bukan long ta telaku no kumkin susna wi midai ban semar Megalayapost.news